Assalamu alaikum туғандар. Қарасу району Учкун ат базары туғандар. Аз мен сіздерге только мындай жаш болгон тайлардын, эйинчи бап тайлардын бааларын билип берем туғандар. Катталбагандар болсо каттарып, лайктан балча айтып басып туғандар. Комментарий жазып, ой пикириңиздерди калтырып кеттиңиздер туғандар. Сиздердин катталганыңыздар биз үчүн маанилүү туғандар. Күнгө 22 март воскресенье туғандар. Анан болсо ушул тай Нолтай. 52 миң болуптур туғандар. 52 миң болуптур. Эркек экен. Шеп канча деп атасыз? 50 миң дейт ушу тайды туғандар. Бу эркек бургачыбы? Эркек экен туғандар. Базар берди бека? Берип атат. Базар канча берди тайга? 40тан жогору берип атат. 40тан жогору, 40 миңден жогору берип атат туғандар ушул тайга. Бул 5-6 айлык тайда эми ака? 5-6 айлык тай кулун да. Энчи бау экен туғандар. Канча болду? Сатылбадыбы? Айтыш кыйын да. Укам тайды канча деп атасың? 55 миң, а? Эркек экен, а? Эркек тай туғандар. 55 миң кеми бар. Базар бердиби? 45 миң. Базар 45 миң берди туғандар. Ушул тайга 45 миң берди. Бу канча айлык болуп калат ушул тайлар? 1 жашар, а? 1 жашар болуп калат туғандар. Тайды канча деп атасыз? 80 миң, а? Бул 1 жашардан өтүп калгандар да? 1 жашар, а? 80 миң дейт туғандар, 1 жашар. Эркек бу ургачы бу? Эркек экен. Базар берди? 74 миң. Базар 74 миң берди туғандар ушул тайга. 74 миң берди. Бу канча шеп? Канча дейсиз? 75 миң экен. Эркекми? Ургач экен туғандар. 75 миң дейт. Базар берди? 60? Базар 60 миң берди туғандар ушул ургач тайга. Тайлар канча да шеп? 55 миңден 110 миң, а? Эркек бургачы булар? Эркек экен. Экөөтең эркек экен туғандар. 55 миңден 110 миң дейт. Базар бердиби? Базар бериле экен. Энчи бау экен да туғандар. Бай энчиге издегендер көп комментарийга жазып атасыздар. Тайлардын баалары ушундай болот. 55 миңден 110 миң. Мынабу тай сатылып тур туғандар. Бу эркек бургачыбы? Эркек. Эркек экен. Канчага алынып, канчага сатылды? 51 миң. 50 миң. 51 миң туғандар. 51 миңге алынып тур. Сиз алдыңызбы шеф? Мына шеф алып тур. 50 миңге бул шеф алып тур буну. Энчи бап тайлардын баалары ушундай болот. Шеф бу тайдын баасы канча экен? 65 миң. Эркек бургачыбы? Эркек экен туғандар. 65 миң дейт. Базар канча кылды? Сурай элекпи? Базар сурай элек дейт туғандар. Укам тайды канча деп атасың? Ака канча деп атасыз тайды? 70 миң, 60 миң. Мына 60, а? Bunысы 60, bunысы 70 миң экен туғандар. Экөөтең эркек экен, а? Базар берди ака? Канча берип атышат? Ноға канча берди ушуңузга? Кичинекейге? 50ден өттү дейт туғандар. Анаркысын береле экен да, по-моему. Буну 50 миңден өттү дейт туғандар. 1 жашар болуп калган, 1 жашарга жетелек тайлардын баалары ушундай болот туғандар. Шеп, тайдын баасы канча бу кашкан? Кашка 60 да? 60 миң, а? Мындай болгон кашка тай туғандар. 60 миң дейт. Эркек, а? Эркекми? Erkek. Базар канча берди ушу 60 миңиңизге? 52 ming verdi. 52 миң берип тур туғандар ушул эмеге. Бул 1 жашар боло элек болсо керек, а? Yok, bayda oldu. Эми. Мына чоңу канча чоңу? Чоңу жанындагысы. 120 ming kam var çok. 120 миң кеми бар дейт туғандар. Var. Бу базар берди бека буга? Ova. Канча берди бунуңузга? 90 миң берди ушуна. Кызыл тайга туғандар. Бул чака? Бунусу канча Bu да? dançak. Çetim işte Dançak. odan. Данча экен туғандар. Парода, а? Данчак деп койчу эле пародаларды. Dançak var. Канча деп атасыз? Çetim işte dedim. 70 миң деп атты. Базар берди буга? 60 verdi. 60 миң берди туғандар ушул тайга. 60 миң берди. Данчак дейт туғандар. Бу тайды канча деп атасың, Нука? 80 миң дейт. Эркек, а? 1 жашар болу элек булар. 1-2 ayda olsa gerek. 1-2 айда 1 жашар болот экен туғандар. Базар берди укам? 70 ming. Базар 70 миң берип атты туғандар. Бир аз кошсо берип беретем дейт. Мына саяпкер укам экен, мына карасаңар. Тайдын баасы канча деп атасың? 70. 70 булда. Булда 70 миң экен туғандар. Базар берди буга укам? 65 берди. 65 миң берди туғандар. Ушул тайга 65 миң бериптир базарына экен. Кара тайды канча деп атасыңар? Базар түбү? 90. Эркек, а? Эркек.
Erkek ekan tuğanlar. Uşul tay 90 ming deyapti. Bazar berdi. Kança berdi bazar? 75. Bazar 75 ming berdi tuğanlar şu tayga. Bu Kırgız ile 60, Kırgız ile taylardan mı? Başları böyle çok mu? Bunlar şunday жашынакай болгон тайларга мындай кызыккандар бар да ат кылам дегендерчи. Ал ушул баланын мен номерлерин калтырып коем туугандар, чала бересиздер туугандар. 24/7 телефонду алам да любой время телефон иштейт экен, өчпөйт экен туугандар. Номерди айт тууган. 222 мен 09 89 51. 222 менен 09 09 89 89 51 туугандар. Ошол номерге байланышсаңыздар, ушул сулуу болгон тайга байланышасыздар. Дагы сүйлөшүү жолдору бар дейт туугандар. Эси биздин каналдан чалсаңыздар нормальный акча кылып берет иншалла. Bu taydı kança da otasın ukam? Bu toy 80 bin kemi var. 80 bin kemi var ken tuğanlar. Pazar kança verdi buğa? Pazar 74 bin lira. Pazar 74 bin beri otat dedi tuğanlar. Bunun ço? 90 bin. Bunun 90 bin kemi var dedi tuğanlar. Bunday o tay. 90 bin kemi var. Pazar kança verdi bunun? 82 bin beri turuşul tayga tuğanlar. 82 bin beri. Mına yençi bapta tuğanlar ama yençiге izlegenler olsa mına bağların bir katarı görüp alыңыздар, bilip alыңыздар. Mına sizler için hareket kıltabыз em tuğanlar. Поддержканы sizler kılbasanızlar kim kılat bizge başka? Ya kulun kança eken? 45 kam var. 45 bin kemi var dedi tuğanlar. Erkek mi? Urgaç. Urgaçı mı? Ha urgaç eken tuğanlar. Urgaçı kulun tuğanlar. 45 bin kemi var dedi. Pazar kança verir kan buğa? 45 vermedin mi? 43 görmedim. 45'te al 2 bin lira düştün be. Beriş gerek de onaydı. O ana sura ait bir amont. Attanız köl düştün de. Ne tuğanlar? 45 bin lira. 43 bin sura attır şunu. Ya buna kulunlar kança eken kulun? Kulun kança eken? 50. 50 ha? Narkısaça? 65. Bunusu 65 bin kedi. Erkek ayak öten. Bunusu mına kara torusu tuğanlar. Urgaç iken. Bunusu erkek iken. Pazar kança verdi bularga? Berelek mi? 50 dedi. Kaysıga 60. Buğa mına o urgaçısına 60 bin verdi tuğanlar. Erkeğine 50 bin verdi. Görünüzler. Şef kançada otaz bu taydı? 120 bin ha? 120 bin dedi tuğanlar şu taydın basın. Pazar kança verdi ha? 105. Pazar 105 bin verdi tuğanlar. Bundan da yolda kaşkası var. Tuyakları bütün verdi. 105 bin verdi pazar. Şef bunun jaşı kanda ol kalat? Tay desek jaraşmasa gerek ha? Paltar aşk eken tuğanlar. Bas kança da otaz? 250 bin dedi tuğanlar. Bundan olğan paltar aşkalarının bası 250 bin dedi. Sımdı eken de. Görsen özlemle. 200. Pazar kança verdi taka buğa? Ya aldım Ha aldınız mı? 156 binge aldı ağam. Bunlar arkanda havalar 160 verdi. Bu şef 160 bin verdi tuğanda üstüne plus'u men. Ne? Taydın bası kança da otas? 60 bin de atır tuğanlar şol taydın. Jaşı bir jaş bol kalan buladın? Bir jaş bol kalan dedi tuğanlar. Pazar verdi baka? Pazar 55 bin verdidir. Şol tayga 55 bin verdi tuğanlar pazar. Şef buna yençi bab taylarınız kançadan eken? 50 binden ha? 50 binden 100 bin de tuğanlar. Urgaç erkek mi? Urgaç iken tuğanlar. Ekoten urgaç de tuğanlar. 50 binden 100 bin. Pazar verdi baka şularga? Verilek. Pazar verilek. Pazar verilek eken tuğanlar. 50 binden 100 bin. Kançada otas aka? Şef. Tayd nesi kim la tayd nesi? Siz mi? Kançada otas? 70 bin de ottu. Erkek baka? Erkek eken tuğanlar. 70 bin. Urgaçı mı? Urgaç iken tuğanlar 70 bin de ottur. Aka siz kança verdiniz? Bağ oldu da 90 tane. Kança? 45 bin ottur tuğanlar. Şol ağaz 45 bin ottur şu tayga. Tuğanlar uşu men videomuzu ayaktayız tuğanlar. Kimde jakkan bolsa jaktı belgisini basıp tuğanlar. Kommentari жазып туғандар, ой пікіріңіздерді қалдырып берсін. Қатталбағандар болса қатталып туғандар. Ой пікіріңіздерді қалдырып, қолдап тұрыңыздар туғандар. Ассаламу алейкум, үйіңіздерге береке.